Ubunge wa gĩcigo gĩa Tigania Mpuru Wamburi norĩtie antu kwenda na kũrũmĩrĩra kĩthomo gĩa kĩari ugĩte arĩ na ũgua mũno kuona arutwo babaingĩ batigana na cukuru na kũrĩ na cukuru chobundi no teanarombete antu kũrũmĩrĩra kĩthomo gĩkĩ akiuga nĩyo njĩra ĩmwe kinya ya muntu gũciandĩka we wengwa. Kote mana mono kwa vile skuru umweto kagurwe hapana nete skuru hapa mento vyo otema na mudako kwa vile skuru anganga kunya kanga ko na moyumbi otianye mpronto abori na bono betambese choveri iteneri kondo wana ibe tabari ndeste na batangiriele na nkarangiriele kana mwana vile skuru aire wa 36,000 na thirikari mbaretie nionete keretie kunekera mwana mbesa free wale achilingiriele utege tukenge mwana wetwa mwanga vile skuru nanga njwe tena skuru yetu kuma kwa njini mwanga mudankumene ada ramana mune oweta karama nango wetwa kongera karoya bataro ntiroto tetetei nanganyai na ntoto itanaokia Masai kilomita 40 na yele itwadhirie kona sionde Tigania okaina marurie itwadhirie para kuna tena taeka ilwale itwamiririe okana megiri itwadhirie okaiteje ya moya ya kumagaria ne weta mwanga mchimo utwadhirie etwa ya neoda hii itegeteka kade maloi itegeteka ogete marea itwadhirie ogete kuma mudara weta mwanga maburwa itwadhirie ngomba kate ko maloi ene mundaga kwa nangala nigura ko benda ndro lo binta vivia olo nimbi watanero kire mandara 2027 niyo ya tutedia no tukura andu bange baibangite saidi kweba kuibanga na rutera ruraro rwuru na kwebange bakuibanga kwou bato tute kwendo chuno loi kwendo chuno uteli kwa bito talerwa no tute kwendo chuno ndenda twethira turi amwe itwarombere Murungu tukathuranwa na ngwe tukaruta mwaka wa 2025 tukaruta project cietu tukaruta tutethira twina upanguzi burabo kwenda kwethira bureo na Murungu atutethia tukethira twina ngabana omweru itibariko